Okushabira abafumu ku biro mu kiterane cy'izoba rumwe ahabwa obusabadikono bwa Mutoma kandi kibira ha kanisa ya St James Church of Uganda Mushunga barukujaguza emyaka 100 y'obukristayo butandikire. Abafumu bijakaye bijamushunga kandi cyaka no kurengara obukristayo bitu abagenziremu nabaye ngo kugiraki nabaye nga obwiri nabaje mushunga yaresire okujumwa yo kuna kwatandikire mbere kati yo kuyendukire okuhimbura fayiro yeyagerere yo kubanza ati fayire kahimbuka sibaho nanga amadoti gajira okwemanya okwepanga nomano kuzotera lobu nondoye manye koyomurambi nondoye pange abanyadini borekero kwatwaho okwo bufumbuizire no bushenshero mbikiriza bakasitoma bingi babafumu n'abakazi kandi bakasitoma bingi omukuzuma n'abakazi mukarebanizo kwabe tuzana mugomba bakazi ngo barabi bekorire n'abana mugongo akuja tunyuza bamwe haba kiro mu kiterane iki bimukire mbikiriza Yesu Kristo okuba mujunu w'amagara gabo kandi ntekateka ngo twena abashome kiterane iki abakejumberamo umazuma twena twareba umushana wabo tagambire mushunga no kuvuga y'ibwatandikire no botagamba Mitoma kandi nsima abakristayo bona ba Mitoma mbashabe ngo tujiro bumwe edini zitakatutanatanisa iyo yabiriye ntimana munonga kugira ngo kiterane kitandikira aha rero kibone ko yongera kujanjara Mitoma yo kutwara jambo gasha kwa Ben Muhozi Mitoma.